Balay ti seremonya ti Tour of Luzon iti ili ti paway kas pasete ti irurugin ti ruta dagiti siklista nagbisikleta iti nagduduma kalsada dito Luzon. Segun nagken ni Mr. Abraham Tolentino, ti presidente iti Philippine Olympic Committee iti cycling, excited dagiti so amin karete pa nagsublimanen ti aktibidad kalpasan ti manotawen apan naka-iya sardeng na. Imbatad na nga adu dagiti rumbeng mabantayan may sa ditoyan ti salon at ken seguridad dagiti siklista nang nangro na kadaytoy kinabara ti panyempo. Pinasong aktibidad ken inorganisara ti Metro Pacific Tollways Corporation ken iti Dakord PH idinto suportaran pa daytoy dagiti lokal na gobyerno ditoy probinsya. First of all, we are all very excited. Palagi kundi lang ako. The entire cycling community and all the fans. Sigurado yun. Sigurado yun. Exciting. And it will be tomorrow. Okay? Dahil matagal na nawala. So, we're looking for sino yung magiging champion and who will be the Tigil of the Mountain. Under 23, sino yung mga sisikat dyan. Sino yung nakakatuwa rin, yung talagang nagpupursige. Dahil nasa huli. Mga ganon. Meron ganon dyan at ever. Ano yung mga pagkakit? May mga prizes yan na money and also not only we're talking about not only money, yung prestige, yung kung sino yung nag-champion sa first ng Great Revival. Lalo pa ba natin sa yung Definitely, with the sponsors and organizer, with this kind of organizer, sigurado yan sa state. Definitely, it will be an annual event. Paano mo rin mapapanagin yung health natin? Ang health mo lang Yes, that's one of my advice to. Kasi sa amin sa Philippine Olympic Community, mayroon kaming safe sports committee. So, kailangan bantayan din yan dahil mabigat yung index natin ngayon sa summer. Pero kung mabilis naman ako sa akin, pero yung endurance sa kayo. Nakaredy naman ang organizer niyan sa nandyan yung cardinal the local hospitals. Yung message mo sa lahat ng mga yun lang, message ko talaga yung safe sports. Kailangan yung safety pa rin. Safety pa rin. Presidente, huwag na magkusana, health issue dahil sa heat index. Kailangan palampasan natin lahat yan. So we're all praying for that. Ti panagsarita ni Mr. Abraham Tolentino, ti presidente ti Philippine Olympic Committee iti cycling. Okay. So DJ ti inatendaran di kiti di ba't adan di ILJ di Kalman di ta paway idol Joan iso detoy haan sa bali. Haan Idol Bernard. So far idi nakadanon tayo hantay nga nakitan siya presensya na may detail lang amon no kadigiti nasungad nga oras ket adan Idol Bernard. Presente digiti daduma pa nga organisasyon karaman digiti local officials adada. Ken digiti daduma pa nga bisita naka-live pa dito idi Malem Kalman Idol Bernard ken dito napintas nga buyay ti Paway Church ket talaga nga naimatangan iso ti nang highlight kiti programa. Okay. All right. Any more, Idol Joan? Then, itatat aldawen, Idol Bernard, April 24, ti irurugin de ti ruta, agturong na dagiti siklista, 150 elite cyclist, Paway to Pagudpud to Paway, tapos diretso danton kadigiti agpasaw nga kalsada hingga na makadanon dan iti Baguio, Idol Bernard. Okay. Opo, nagadayo digiti pag bisikletaan daw. Well, anyway, good luck kada kwada nakapudpudot at ti Ilocos Norte, Idol Joan. Wen nga rod, Idol Bernard. Okay, any more? DJ pa lang ti damag iti ilitia Paway kadwa iti 99.5 Basang Dawag, Idol Joan ng 15 tatak RMN.